saya kasih rezeki bela lang manag naman si rezeki nang ka duit. Ih, aing di dia sorangan bae nakabudak jadi dulu aing hulap amat ya nyampurana di usah saha deh. Terus dulu parawet anjing jam berayu. Oh jam deh aing dulu jam berapa? Oh, cuma yang sih Pak. Kau beredaksi biasa nama kerumpul di dia. Apa budaknya ke sawahnya? Aing ke sawah tapi aulap geus mandi. Di pos karasa aing serangan bae. Mananya ya aing paling dek nangan si baik itu nih. Tadi eta. Aing bosen dulu jalan kos kiri bae goblok. Ah. Adem. Hari jalan. Tapi ya. Oh, adem. Ih, kalau barudak tadi. Itu pukul aing dek ke karak ke pos. Oh, pacar yang mau di tas di pos, yang tas di leuweung. Lah orang diuk di ditu. Adamnya aing ngonten di sampeun ya. Tengah hulap Rizky sendal aing mesti kajebur kadinya di kadang kamari. Tuh, saya Epan tuh Rizky tuh. Epan, lo dia Epan. Tas di mana dia Pan? Tas di pos nang seria. Yang tadi tas di biaran ya dia kira. Yan adem jadi sawah bae mah. Oh, emang ada lubang angin. Nah itu tuh serip gitu. Anjay, salah hep. Aduh. Anjay dari duk. Ih, angka gede hinaan nih lah. Nasi. Tuh, nya itu si Buana nongol. Bon, dia kemana bajing? Hi, aing mah tas di mana? Aing mah ke dari ya. Rizky minjem duit ya aing jajan. Pan boga duit henteu aing. Rizky masa teu boga duit. Ih, dararia ngaributan duit bae. Oke. Pasti dia bae. Kumaha maya aing jajan. Atuh kumaha si Rizky teu boga duit mah. Malah Aing manek baling maling yang saya. kunaon nonyon. Baper. Baper. Ih, si Epan baperan amat sih. Gitu doang ge. Gila. Kodo aing mah